Lok Sabha Kiligalong number 3 ST Parliamentary Constituency BJP pen kache toidun Horen Singh Beaphan Kangthum Karni. Election Commission of India pen nomination aloke jok kapaduarni therepo inkoira phorni ke hot. Difu Lok Sabha hoya phan nomination aloke ke jokabang avelan. Dongkamukam thongnok bea kumlin along political party atum a banner lapen lama banghet. Karbi prime time along pen nili birta than bang sami Monica Milikpi non birdang ton pen arjuitha. Kewangji Lok Sabha kilik along Karbi anglong lapen di mahasawalong ri abaha number 3 ST Parliamentary Constituency BJP asong pen kache toidun a candidate Horen Singh Beaphan theri ni phain koira hiniarni uthungaji mate porokkhwa pen difu BJP sai hemalongan kangthum karni asai kapado pon birta pherangke pen birta napale. Number 3 ST Parliamentary Constituency Karbi Anglong la pendi mahaso along ri abaha BJP asong pen kache toidun a candidate Horen Singh Beaphan Karbi Garo Adivasi pen chenglok prekjam akhayatum methanga pindeng sumpot chingthang pen cheng muri pongsi pen ingthum anisi man ke do Karbi apoho pen karchopado kangthum karni asai long Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang EM atum Lun Singh Teron Amar Singh Tiso Pradip Rong PMSC do an pen chenglok Ong dung BJP asong along klembang pu bang pi atum jeng toy jeng ni pen kang thum karni asai padupon si ning chiparong rinti. কিন্তু বাকি যিমান কাম হৈ আছে সুবিধা সিং কিন্তু তেখেতে ইমান বছৰ এমপি হোৱাৰ পিছত কিন্তু কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ ৰাইজৰ কাৰণে কোনো এটা কাম কৰি দিব পৰা নাই গতিকে আজি এইবাৰ ইলেকশ্যনত তেখেতে মানে বেয়া ধৰণে হাৰিব এইটো খাটাংকতা আৰু মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ চেনেল যোগেদি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহজী লগতে আমাৰ শক্তিশালী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল শক্তিশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া লগতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চিফ তথা চিফ মেম্বাৰ তুলিৰাম ৰহাঙক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁ এইবাৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত অসমৰ 14খন আসন আছে এই 14খনৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলং তথা ডিফু নম্বৰ 3 অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট ST কনষ্টিটুৱেঞ্চি পাৰ্লিমেণ্ট কনষ্টিটুৱেঞ্চি আমি এটা ঐতিহাসিক ঘোষণা কৰি গৈ আছোঁ মানে জিকাৰ মাৰ্জিনটো মানে আউট অফ 14 সিটৰ ভিতৰত ডিফু নম্বৰ 1 হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু ৰাইজে বুজি পাইছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ বহুতো সমস্যা আছে গোটেইখিনি সমস্যাবিলাকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৰি আৰু উন্নয়ন যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যা গোটেইখিনি সমস্যাবিলাক যদি দূৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে BJP শক্তিশালী কৰিব লাগিব পুনৰবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগিব এই উদ্দেশ্য লৈহে এতিয়া ৰাইজক বক্তব্য হ'ব যে সুদীৰ্ঘ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজে ভাৰতীয় সংবিধানত থকা অট'নমাছ ষ্টেট বেৰিং ষ্টেট এই ৰাজনৈতিক সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে লগতে MOS ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে মই সংসদত উঠি পৰি কাম কৰিম মই আশা কৰোঁ মোৰ এই কালচোৱাতেই MOS MOU সম্পূৰ্ণৰূপে ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব তেখেতৰ যিবোৰ মানে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব এই পদক্ষেপৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজে বিচৰা অট'নমাছ ষ্টেটত তেখেতে নিশ্চয় গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ এই সমাধানটো সমাধান কৰিব Number 3 ST Parliamentary Constituency pen Kewangji Lok Sabha Kiligalong Congress asong pen kache toidun mate a candidate aphan there ni phai inquire hiniarni Biren Singh Ingti aphan kangthum karni asai kedeng Karbi Anglong la pendi mahaso along ri abaha Congress asong pen Lok Sabha kilik along kache toidun abang phu Biren Singh Ingti aphan wuthunga ji mate parokwa along pen kangthum karni asai
pangjeng ponsi dokmoka langhin Congress MCC atum patirpi ponsing brensing inti aphan kartu dun rinti ang parta phuloni bokolia lapen dipu along ongdung Congress asong along klempang pubang pi atum kartu pon pado. Election Commissions of India pen hinia phong Lok Sabha ki lekaphan nomination aloke jogarni therepo inquire phorni hotponlo setala sobira kapangruma hutan ke badu aracharya bang phuta nomination alo jogbang avelang. Election Commission of India pen hinia phong Lok Sabha ki lekaphan therepo inquire pho urmiya ni nomination aloke jokpado arni pusi hotponlo bonta la sobira kapangruma hut badu aracharya bang phuta nomination aloke jok abang avelang. Therepo inquire hini ani pen lakha lote nomination aloke jok ni nivelo. BJP pen kilik kithur abang Horen Singh be Congress pen puthot kilikar jabduntu Biren Singh ingti ASDC pen Holiram terang atum therepo inquire pho ni returning officer along nomination alo jok dam pupusi songa songja atum birta ke ab abang pu aphan than pachini kachini je aphan ladak chithan thumi therepo inquire trok ani nomination alo kangkrung therepo inquire nerkep ani nomination alo kachi en lapen jangmi crane nerkep ani kilik pado ponpo. Non molom so porphan birta moin ton poniksna. Second All Karbi Anglong Volleyball Championship 2019 starting from 27th to 29th of March at Difu Club, Karbi Anglong. Organized by Karbi Youth Organization. Come and own the title. Champion trophy with prize money 20,000, runners-up trophy with prize money 10,000, best player trophy with prize money 3,000. Register now. For more information, please contact at the number given on screen. Nona pirbi keman karjonga ka Kopia kopai pirthe ke ba Long lela ne senghe kangsa Matha dam lote ne kayala Oni ache the Na ansi chelo jinde Wang ignon, wang petnon. KLNLF resim kiot asong indeng kora phorup talina sengkan katalon mati silver jubilee celebration along Karbi Anglong sankura rat tuan ta chitong dun pen alira cham ki pidun jia phan song kong chun bang thong teron hin pen chudin ripon Katalon jia dim laki taralang so Karbi people's whole lapen Katalon jia arni laki therini pha inkora isi pen hiniarni Aturkimi Academy Difu affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ini siksa kelapa nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle inisu. Ini siksa kelapa nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalom tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, kona lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la pe so arlo tu kapamata tim lo. Kalang ma.
Kalanglo, Kechengsi Sopinso Lapen Soar Lopan Kapamadadim, Claret Beauty Unisex Parlor, Nanglitum Lada, Hair Straightening 40% off along, Hair Spa Akejoy Pen Longponikti, Facial 50% off, Haircut 50% off, Pedicure and Manicure 50% off, Hair Color 25% off, Hair Curls 30% off, Hair Smoothing 40% off, Hey Hui Longponikti. Claret Beauty Unisex Parlor, near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadaripin pinahumrig nun. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo pi puthot birtalong wang thuiglo. Dongkamukam arong supi ang bongchit tower kokpli kachitok dam pro along thongnok bea kumlin kaparja penajok rong supi aliar jam penang doilo. Bonsitame penangar ni aprang pen political party atuma banner lapen lama hai hui akele tar heda jok thongnok bea kumlin abang a hokpet aliar jam awedeta sonlo. Athe khongwei chen pen ni langsitami political leader atum amohor pen lama si tar het. Methangadim jo pe dap ki theklong ver apotsi bangso kumli na phan theklong ledet ason bonsita me Karbi anglong pen angtang mate bangso kumli na phan ki theklong chenglang atuma phan ke kilang mimi a hormu pinak laso jok bangso kumli na phan ki theklong pen mesen amohor ke nep kangtung atum ta duji lasi thong nong be a kumli na phan amana peng pi pen ajat apena da tartedet asonte ansu se alon domu choji pudam un kat news channel pherang ke hundor kro hamren pen nang kilo birta Nangkeleji Lok Sabha Kiligalong number 3 ST Parliamentary Constituency Abaha West Karbi Anglong District Committee Congress Asong Atumpen Dode Sang Sepen Kachisik Ponabirta Non Het Jong Birtanangle. Number 3 ST Parliamentary Constituency pen Lok Sabha Kilik along Congress Asong pen Kilik along Kachipate Dunjia Phan Balancing TC ticket kilong alam kapang dak pen West Karbi Anglong District Congress Asong pen MP Kilik Kachipahay Ponjia Phan Kachisik Chedang Pontanglo. Kidamtang theman ani baithalang soalong Congress asong amai phu chunbang amai padupon bang soalong constituency ki thomatum chetong dun lake amla duar amla lapen chinthong constituency atum chetong dun maya long APCC secretary baithalang so in charge lapen di mahasau coordinator Dr. Mongwe Rongpi West Karbi Anglong District Committee Congress amai phu sarthi gramsa West Karbi Anglong District Committee Congress achunbang Bijoy Teron lapen WKADMCC pen Bimola Timungpi atum chetong dun candidate Ninchithinai Balancing Timan Kosonsi Pahayunji Malas Koi Litum Lempon na Nangkanang Lu Nangji Direct Litum Hanang Pachulong Nangji Nane Akabrek Ang Hupen Kali Litum Ang Hunang Pinkop Nangi Kuse Ada Si Cingkita Sedami Apia Bang Kopilamap TV Along Kitana Bangke Je BJP Government Ke Bang Lo Bulog Bangke Artikel 2 Air Bangke Pachun Vekku Lapen Jiklu Yom Thom Lo Bangke Review Meeting Padupo Pusu Sita Laki Aron Kali Ladak stakeholder atumsi hadak cingkilong nangji lapen ladak elected atum jongsi ahok hemprek kahang aneng hang lo pelotang ke alang litum la ansi cisik nangji alang litum jitu kehai MSC punon MLA punon MP punon alang litum design hai ni aprang dan ini litum la soalam pu council la soalam
Karbi prime tamang kela puan sing ton poniglo, dome thak me kurwang thu.